I pozdrav svima, ja sam Gamershark 1000, a danas igramo Goat Simulator. Evo ovako, Goat Simulator snimam opet, ali neću da snimam kao što je bila napred prošle epizode na one zjebancije i tako to, već hoću da vam kažem da u Goat Simulatoru postoje neke životinje drugačije u Goat Simulatoru, tako da morate da kupite one trofeje, pa sad kako možete da ih otključite. Znači ovdje prvo, pošto sam ja pokupio, ovdje imate jedan taj trofej, pokupite taj žuti i idemo dalje. E sad, o čemu se radi? Radi se o žirafi, znači možete u Goat Simulatoru da otključate žirafu, verovali vi ili ne. Zatim dođemo kod ovog bazena ovdje i popnemo se gore. Samo da se popnemo jer ovdje hoće malo da laguje, da zabada, naprimjer sad kad se penjemo. Možda neće sada, ali vidjet ćemo. Dobro, evo, bez problema. I ovdje imate još jedan trofej. E sad možda se neko pita zašto se meni ne vidi ti trofeji, zašto sam ja već otključio žirafu. A na kraju epizode ću vam pokazati kako možete da uzmete. Idemo znači dalje. Sada moramo da se popnemo ovdje. I da, to je ta retardirana glava. Da. Znači kad se popnemo gore moramo da skočimo na ovu zgradu ovdje pored. I tu će se isto nalaziti još jedan trofej. Tako da, mislim da još dva treba, da, još dva treba. Ako vam se sviđa znači ovo, ako možda neko igrao Goat Simulator, to je onako malo zezu se. Pošto ovo realno ovo ne može da se igra, samo igraš sat vremena koliko već. I to je to. Ja moram da skočim ovdje malo, jer sam se zeznuo. Tako da možda sad još malo da se zezate sada kada otključite ove nove životinje. Ne, sada znači skočimo ovdje. Ustaj, ajde. I ovdje imate još jedan trofej, znači baš ovdje. Tu. I idemo dalje. Znači evo od ove benzinske pumpe idemo znači, kako se zove ovo? Idemo znači ovdje, samo pratite gdje ja idem. Idete tu. A ovo, još dva treba da pokupimo. Znači, kod ove rupe imate da još jedan tu trofej, tu samo ovdje ovako prođete i pokupite njega. Ne sad možda se neko pita šta je ova rupa ovdje. Tu znači kad skočite možete postanete mala koza i sve to koje već životinje, mala i veća znači. Ali dobro, to nije bitno, to ću možda pričati u nekoj narednoj epizodi ili ti klip. I ovdje znači posljednji ovaj trofej. Kad pokupite njih onda idete u ovaj main menu i kako se zove, sad da se čekamo pošto ono ipak treba malo da se sačeka. I sad ovdje idete custom game i dobit ćete, pisat će vam tamo da ste otključali ovaj tall goat, samo idete ovdje, znači kliknete tu i ovdje na ove strelice samo da prebacite tu i play. Znači to kad, kako se zove, to kad prebacite sad će da vidite znači šta ima. I da, evo je, to je ta žirafa. Ne znam da li, vjerojatno, to jest većina vas nije znala za ovo, isto može da trči sve to. Tako da napravit ću nekoliko epizoda što se tiče, kako se zove, ovih životinja. Ima još jedna životinja koja je onako, to jest druga vrsta, imate vi još neke koze, ali na primjer bele i tako to, to su zebanci ostale. Ništa, evo ovdje, evo kao što vidite sve ide normalno, trči, nego malo je sporija, to je samo problem. I da, to je to, molim vas ostavite u komentaru da li vam se sviđa ovako nešto da snim. Pa se mi vidimo u sljedećoj epizodi, znači molim vas u komentaru napišite napravite za i tu sljedeću životinju i to je to. Hvala puno što ste gledali i s vama je bio Gamershark 1000 i pozdrav!